kan long ke bansa jingkan mau hakba ki nongelam jong ka sengkhasi sengraj jowai bat na rilum garu kela lek bani shimbenta ha ka sngi baple bat pen kentang ya ka ram mandir ha ayodhya ya kini ki nongelam na gejala Meghalaya lapad yang sngob ha da ki nong penyaj ki ba mi khmat ya ka kenhun rilum na gejala Meghalaya habai kren ha kini sngi we ni ki rangba ba mi khmat na ka sengkhasi ulapan pau ya kejingdon kam ban sngob thu ya kejingya pher na ka wei ka kenhun na ka wei pan ulapan rabru da ka baong badon kam bandon kejingya sngob thu jingmot bat ban ya trailang bat pen pau sa ka perthei ya kejing ya teli Kublai Shibun hak ni kapor kita na po Ayodhya Mandir. Gidai ginong mikmat na po Meghalaya. Bala mikmat na sengkasi dai hama sing kamar. Bala mikmat dai ma jolbi na po Sairaj Jengkia. Bala mikmat da ki hajong na po Lain Goro. Ni ai kublai ya ki organizer. Ki bala khosya bha yang ikum ki traim look jangka Bri Meghalaya akan mensimbenta agak jingple ya kene Ram Mandir ikan naskem agak jingple kadai keburam ya kri India berok kowe ikir pokir yang ya ki organizer ikir pokir yang ya kinong tray po nong penya jo Ram Mandir balamba Ram Mandir minang yo Shibun kajingi apa yang kri India bat kum joro kajing ra ya kana berburam jang kri India kublai Shibun sia